وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayah mana pengajian taniman tu saging ka ia uras tanu nagi ka ia ru'yatullah ay mananyan naging kutua kakilay tanu si ikwallah lagi nani apiasyo nabi na lalayon si iku mga duan yan aging kutua kakilay niyan si ikwallah o kapakaw si isa alungan na mori aging ka iya ru'yatullah lagi nani sindudan o pinakamapia akagdam o uripin wallah si iku kapakauman yan si isa alungan na mauri aging kutu akailayan yan si ikwallah apya so kaya paka surga iyan na kialawan yan niyan uto sabab saging kutu akapia kakilayan yan nun nagugiyang kutu kakagdam mo na aging kaya matanian pemanutuntan waya aging ka iya tutulan nun wallah gusto nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka anta nu manggelbek aging kutua kesabapan saging kutua kakile tanu si ikupad nan tanu Rabbul Alamin. Paganay si saging ka iya mga katiru Allah sa mga dalil sa antun na ini na suwala na kilayo mga urip niya na mga mu'min si saging kutua alungan na mauri suwala na pitero iyan na lahum ma yasha'una waladayna mazid ama naging kuta katiru Allah na bagi eniran ang mga tao sa surga susadin sa kabayairan nago sisiir kami penatig wallah so panguman ay maana na liyo pun saging kutua kay papanoon wallah ko timberang ang mga limu ay ipakapi aginawa ipakapi akagdam o ori penwala ami akalusod saging kutua surga na adem pena piteru wallah panguman amatatagu si irkanian nagitu so kapakasod si isaging kuto pamana surga pitero penwala alilladina ahsanul husna wa ziyada ay mana niyan na bagi ano sirano to ami pipia si iku kaya pagagama kaya simbu as ikwalla kaya parati as ikwalla antunang kuta bagi aniran nating wallah naging kuta husna nagitu sa surga atong anay miya kapia-pia daabong kulagidan ikadua bagi aniran nangut nating wallah wa ziyada ay maana aging kuta ziyada nagitu so kakilayaw mga mu'min si ikukad na niran Rabbul Alamin si saging kutay mananian na surga. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru iyan idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidakum fayaqulun alam tabyad wujuhana alam tudkhilna jannata tabidu wujuhana wa tunajjina minan nar qala fayakshifu al-hijaba fama a'tu shay'an ahabba ilayhim minan nadar ila rabbihim azza wa jalla
Mana ngutu akatiru nabi na andun na tigu nabi kapakalo sudu mga tao sa surga langon kapakalo sudu sa surga na tiruun wala amakuro beadum penasai akubaya aniwa yung manakan rekanu saging kanana kaya pakasuldi sa surga na ayat tiruun agyang kuta mga taga surga na bangka da pakapiah bangka da pakaputiah so mga buntalami baka min kada pakasunda ko surga nago pia kalibri kaming kapangkuapoy ayam anana dit na makakailangan aging kutaw pa man ang mga taga surga na misaya tagyang kutwa hijab rending nasukay layaran sa ikwalla na ayam iya gedamiran na kialawanan suinibgay niyang kira na mga pipia aging kutwa kaya pakasuldirang ko surga na miyak kalawanon aging kutu akilayran sa ikukad na niran Arabul Alamin. So diyu tu isindudan aging kutu akapakapia-pia aging kaiya ginawa mga mukmin mga mukmina apa kalau si isaging kutua surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pensa matana sa mga mukmin miyamaratya na kailangan su Allah naging kaiya katur Allah apantag si iku mga kufar. Tigina kalla innahum ar rabbihim yawma idin lamahjubun. Amana naswalla na mimataan sa mga kufar na kerending si ikiran sa diran dengkailay su Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakagihong may lirin su Allah ay na tilawan ito sa kapakasurga aging kuta kapian yan na aya maanaw to na aya bu di rumpu kailay si ikwalla naging kutu ang mga tao ang mga kufar mga musyrik mga munafiqin mga kufar na tiyang kadutu Allah adiran dengkailay su Allah si saging kutu kapakauma aging kutu alungan na mauri kaya to kawan tanong benar-benar akilay su Allah si isa alungan na mauri aya bu upo kay layron nasubo sa mga mukmin nagusto mga mukmina so mga kufar na aya maanana miyaran ding siran diran ding kilay su kadnan niran Arabul Alamin aya itundug tanuro na anto na ikasabapan saging kutua kakilaya o mga mukmin miyamaratya si ikwalla saging kutua sa mata-mata na tutuo at titu akilay no mata so kadnan Arabul Alamin si saging kutua kapakauma si isa alungan na mauri na paganay saya saging kaya min asbabil mujabati li ru'yatillahi ta'ala awalan al-imanu billahi wa tawhidihi qala Allah ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyada wal ihsanu a'la maratib al-iman na paganay saging kaya kakapatot akakilaya mu'min o di ina mu'mina sa ikukad na niyan na al-imanu billah giyutuy pagampaganay asuka parate ako Allah na gusto kapakaysay sa iku Allah yung gusto kaparate as iku Allah na gulalan kukya panutulaw no nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuukit akak keparatiaya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na gugiyang kutua
kita ka pakai saisaon. Aya makna niya na pakai saisaan ka swalla adin akad na ya ditabi anas kaniamu. Pakai saisaan ka swalla asulang-ulangwan akadin. Nasakan yang mu imia dinun, da aban yan umpad, da ay kadua niyan. Pakai saisaan ka aswalla, nasakan yang mu itundingan. Seiko di ikang gira-giray, da aban yan nun ay maknan yan na pad. Saging ko tayo maknan yan na di kapakang gira-giray. Pakai saisaan ka aswalla, sa mata-mata nasakan yang mu maka tatangan si iku mga riski ulang-ulang wanay manan yan nakaaden. Daaw pa manay kadua niya nun. Sekanian ni muay menda si isagim ko to pamana katatangan yan si isagim ko to mga kauyagan, mga riski o mga uripan yan. Bakay sa isaan kas wallah si isagim ko to sekanian mu ipungi matay. Nagu sekanian mu ipunguyag. Daban yan na manan yan na ikadua. Kaya penuh bemakadakal. Lagi itu. Pakai saya saan ka aswalla na sekanian mu ikir sagiang kutua mga ngaran yan na mga pupuro. Nagu mga sifat yan na mga pupuro. Askan yang bui maka pagi ngaranon nago maka sisipaton aging kutu aanto na ini na kada da itian si isaging kutu kada tuian kapakang bubaya-baya iyan naginan gupun ka maparatiya swalla sa kaparatiya da asanin-saningian minggu lalan sa iko kitab wallah minggu lalan sa iko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lagi daging ko to paratiya aanto na ini ba na paratiya supdun na saraga akal. Supdun na kaya pangingiringan si iko mga salakaw aanto na ini ba na di makasusugat ang mga paratiya. Gitu yung kaya manusia na aya pinaka number 1 na maka paratiya sa titu-titu paratiya alagi du paratiya Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahabanian si iku Allah subhanahu wa ta'ala naginan ikadua saging kaiya kakepatot o kakilayaw ori penwala sa ikukad na niyan naging kaiya al-muhafadatu ala salatil fajri wa salat al-asr. Siapan umu'min o di ina mu'mina aging kutua sambayang subuh nagusto sambayang asar agi nga mga ragna diruni king gulalanan o oripan wala ulaboro na nga iya subuha pamumulo naging kutua turog naging kutua asar na pamumulo naging kutua mga galabaka na walang-alang na dingga keganatan kasabab si saging kutua pama nakabibising ka sa isang kuta mga pada mga galabaka. Sa panamya panutul nanganan na salatul asar na mga ragnanan sa ikong mga tawa mga papasangi ka tunay ni kandarmat naguging kutua mga papasangi ka pagubu waktu niya nanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami alui niya na Pagsagian kaya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nadara ila al-qamari lailatal badr faqala
ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum an tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, yani hada al-'asr was-subh. Yang kutu hadis si Jarir awat amamai Abdullah mi aswatun suwallah na pituruyan mi adeng kami ati namun untuk kami siiku dari Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kutu kau untuk damirun na inilah yatiginu nabi, inilah yu nabi suulan sagiang kutu kiam biringian aya maknanya nagagawi itu sapi teru nabi bedi mata ana sekanu nakile ini din sukad naniu salagid ukap kilea sagiang kaiya ulan atiam biringian sadikanu maka pendedalunga sagiang kutu kapagidayaun na amay atigu nabi ka kegeniu amay ka kegeniu adikanu tabanan ay mana niyan na mata baniu aginamaniu maka sembayang kanu sa sambayang asubu agi uto sa sambayang asubu una ang panuda ka subang walungan nagu mata baniu aginawaniu maka sembayang kanu sa giyang kutu ada pangkasadip walungan maana aging kutua salatul asr kagi inungkap na magaga ang kanana dua kami ni rampatan ng kutua mga pada mga wajib asambayang na amayana natigu nabi ka magaganiw nana ayama anana kilin yuswallah pagkenua pagkailay si iku Allah subhanahu wa ta'ala si saging kutu akapakaumaniw sa alungan amawre. Nagyo to ba? Uguid na bapya panamagagatanuanan na amay ko ayad na binasa naging kutu akida. Ayad na binasa naging kutu iman sa iku panarima sa iku Allah kukipu pantagan tanuron na did na baliw to. Kakagi giuti muna-muna aging kutu aiman si ikwallah na kailangan na kenapa binasa aparatiaya oy paratiaya kinwa si iku Quran na kinwa si iku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam aging kutua paratiaya gupu manad na may leitan mga paratiaya kakagi miya kadak lagi ang kaya mga parati amya bumbur sa yang kaya dunia. Api ya si iku mga muslim. Kakagi surah Rasulullah na so magaan din mawapat na pitiru yang ko isa asahabanian. Awa ki atigino makapagumur ka sa malendu na kamas sa anaka aka kesagumparak o mga muslim pantag si iku di ikapagagama. Nana ginambo ayam ananya na mismo na so nabi nitiru na mapunggulaw la sa ikop Korea masa na iman to na minda kalad naging kaya paratiaya amya bumber oy nana kailangan nasaka na aya piliin karo naging kutua kadaklan si ko mga ulamaul Islam oy na beauty pili angka ayay pili ikaw nakagiya sa isirang Quran ayay pili ikaw nakagiya sa isirang ko hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bupuman para tiaya api yang ngedegikan ada aban yang ketudan sa iku Quran na gusto sunnaw Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi itu ba para tiaya utua sarag akal para tiaya utua ayam ananin nakadidugan oy kakagi su Islam na ginan din sa Quran agus sunnaw Rasul sallallahu alaihi wasallam nagupuon taro upan nila silay na aya mana nami ada kasaging kutua
makna niya na titu paratiaya sa ikwala nagugiyang kutua kia pagagama sa giyang kaiya Islam. Nana pagsaging kaiya sabab akakilayang ka sa ikukadnan ka naging kaetigin na al-ibtiadu anil maasi wad dunub. So kapakawatan ni saging kutua mga maasiya, mga kamburadusa. Oy, kakagiya upuun tamatay saging kutua di kamburadusa. Ada tadun gelebe ka anggota taubat sa ikwallah kapang ni sa maaf sa ikwallah sa benar-benar nana miha po ka sa kasaging kuto kakilayang ka sa ikukadnan ka. Oy, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya tiruyan tigina salasatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. فقرأها رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعة بالحلف الكاذب. Nah, pagsaging ka iya kesababan sa dinga kakilaya sa ikukadnan ka na may kasi ikadin mara utak kapatay saging ka iya lagi daging ka iya inalo yung nabi mga tawa disiranin ng pelilingay nuwala disiranin pagilay nuwala di niya siranin sutid di niya sirang perilaan abagi nira naging kutua kasiksaan amali pedes nana gitu kailangan na sumumin na penaman-namaranian asiko kaya pakandusanian na kumabalaga din sang kutwa kapanaubatan yan nun si ikwala na kapamangan yan nun na maaf kakagiyagupuon marao takapatay aayak kiyaw riyan nun naging kutwa kapmaasya mga dunub ay nanami po kasaging kutwa kapagilayon wala kakilayan yan si ikukadnan yan na Rabbul Alamin kakagiya di pelilingay wala si isaging kutwa masa akamanangatan agi itu soal nga na maure nana ay daging ka inaliw nabiya padu naging kaya musbil naging na so mga tao lay do mga mamaa rami gudin miya wafat nana so lay daging kaya sekitan wakapun talon natutuyo kon so pantalon saging kutay baratun isumbayang na pada na sa ini sa paru nabiya kailangan na malapas saging kaya bukwas kinga oy aging kuto pa mana pantalon ka o di inanitar na ka di nga tunda oy ka ini sa paranan wagamatan agama Islam padarupan na amay ka sa ikad mawafat saging ka iya ayad na kandugang ka na kasyupa pamasaan kay ni kay betadeng kuwala ka giiyar ga iyad lagi ito na miyaga kalaka ha hindi siya pa ka agi na pituman na iya mapya ha natagin o baka adna aibir labakari di makapusa di kadun siya pa kay nuwari agi nga iya mga pad akan ba di siya pa na di budi makapusa kagiyang kutua kekauman isa sa giyang kutua mga masa nakakuha niyan dinuto agiyang kutay papantagun wala bapia panibarat namiya sindud ka sabab sa giyang kutua kamapian sa iku Islam na ini sindud yun ito ibarat na damakan digang ogaid na ayapitiru nabi na gitu na simbi inumbu wala
Yang kutua kekuan yang tu na kekuan yang busi sagiang kutai mana nian na mga pada mga gawi. Kasumanso Allah na si iko oman Ramadan, si iko Lailatul Qadar. Nagiutu ipekekuan nian si iko mga malaikat, si iko misusurat, si iko Lauh Mahfud. Agiang kutua langwan na kekuan kaamapia. Si isang kutua sud manusaragun taman sa di maumak manso Ramadan na beki suratian ugiid na misu surat tebuso pakasalian sagi yang kutua Lauh Mahfud na ay kala kekuang ka rizkiku saragun na waya kala iyan na magatus kamilyon 5 kamilyon udi na 1 kamilyon nagiutubo ikekuang ka sa isaging kuta sunda saragun oy nana api akidigad ni siapa akan baka pesepa upa masyarakat apa ditabi ubakan yang puna napa oy na ay margenong takna baka pesepa na digad isipa nana gina ayam mana nana pananggila andanutu agi enggak ia kasih pak kenapa patut taib siapa kasamana ini saparanan Rasulullah au bakanu diipusa pamasa sakasih pak oi pakana bagi tisi ubun saging ko to kasih pak kaadna mga masa tempo aging ko tay mananian na di kapakasih pa manusia nana mga pedanan saging kanan dipelilingain wala si iku kapakauma si saging kuto alungan na mauri nanto na imiaswa iyan mana niyan na di nga kilay sukad na Arabul Alamin nasi kami ni tapi saging kuto mga tao asukaw mawalungan na mauri nadiran din kilay sukad na niran Arabul Alamin si saging kuto masa alungan na mauri Tangutak yatiruan wala kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Mimataan su Allah kagiang kutua mga tao amin beradusa mga balo yang mga kufar na sagiang kutu alungan na mauri na kerending kiran sukad na niran Arabul Alamin adiran deng kilay. Nana gitu yanto na ini ba nana pengaluin tanwaya kaanta nukato ko yung tanay mga kwalifikasyon ukit akakile tanu si ikukan ng tanu Arabul Alamin nana giyanan ikapat ukit na yung nga iya ad-dua pakadakalan tanu sudua si ikwallah sa may lay tanu suwallah si ikwalungan na muri pakasud tanu niyang kusurga na may laytanuso kadnan tanwa Rabbul Alamin so wala na pitiro yan wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun ikapatuto akisabapanon ko kakiletanos ikwalla na pupunganitan no kuwalla manganitan no sa ikwalla sa may laytan no sa kanyan ka pitiru Allah giyang kuta pumanganirun na tirimaan yan agiyang kuta panganirun nana manganitan no sa ikwalla subhanahu wa ta'ala ngagaysin agiyang kuta wa as'aluka na'iman la yunfadu wa as'aluka qurrata aynin la tanqati'u wa as'aluka ar-rida ba'da al-qada'i wa as'aluka bardal 'aish ba'da al-mauti wa as'aluka ladzata an-nazar ila wajhika was-sawqa ila liqa'ika fi ghairi darra'a madarra na lagay sino to apangani si ikwalla lagi dah ngota kapamangan yang kau saging kutua suka patayin ka
na mabaloy aging kuto kaya patayin ka may lain ka sukad na naka asudin suway mananian na duti manamatang ka na pengening tanuron pan aku bubay ang tanudin akituunan tanuron sa dita no makaukit si aging ko tao pa man mga raragan nagu dita no mabaloy madudug uy dita no mabaloy ay mananian na madudug di madudug aging kaya mananian na parate tano di madudug aging kaya pa man mga simbutano kami lagi si ko kinisug ununo nabitano ko kita ka perhati as ikwalla nagus o kita ka simbu atano sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala. So sabab pro nana gianan mialoy kusabapan saging kuto kakilay tano sa ikukadnan tano Arabul Alamin nana yuti sabab ay mananian na di tanwaya di ipamanutulan kakagiya ang tanuron kaya ginawa tano ino mga ki makasusuda ko sa langon na upa makadaan na panamaran tano mapadut tano ko grupuwa lagi dagi ang kananapi ang aluyo agama tano agama Islam makapia-pia so para tiya tano mapakay sa isa tano swala da ka panakuto masyap tano agi ang kaya mga sambuyang lalambu na giyang kaya sambayang asubo nagwasar makapananggilatan sa ikwe mananian na mga maasya makadakal sa mga duetano sa iku Allah sa mabalitan no pad sa giyang kutua mga tao akilay niyan sukadnan Arabul Alamin sa iku kapakauma si isa alungan na mauli so sa bapro nasandan ubutaman na balasangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.